tabaza gute dufite ibigogi bizigwa bizinigisira imbere inyuma iriya hose banyina bari gupfiriye abapagani batazi n'Imana. Ubundi umuntu aja gusirimba gute nyina yapfa. Ikibazo cya kabiri cya Doha, twebwe ntabwo turi mu biganiro tubirimo. Twebwe twagiye mu biganiro mbere, uri bukigiye Kordo yagiye Kenya, bagiye n'amagurupe yose, bamaze kugerayo bakigerayo M23 barayikora bayikora mu biganiro cyagiye mbere ivamo banadeklare ko ari ba terroriste batagomba kuba mu biganiro. M23 isa n'ivuyemo, tugeze ino natwe bakomeza kudutera, twasubira kuja mu biganiro. Kuva ico gihe kugeza n'uno munsi nta biganiro twego turimo. Nyuma yaho baza gusubukura bya biganiro byabo bya mbere batangiranye nyine baganira na guverinoma bya M23. Urukumva nuko ko twebwe titurimo. Iryo jambo rigende neza kubera ko uburenganire busa ngaho abantu bagiye kungana kandi batagomba kungana. Umugore agomba kuba ari munsi, siko biza bigenda munsi y'amategeko. Ugiye kumuzana rero mukangana, bagiye kuba ikibazo mu nzu. Niyo mpamvu bashakisha akazina keza ngubu ngo ngo nubuzuzanye, ariko no kugira ngo hatabamo nyine akabazo. Ukumvikana? Turabashimiye cyane kuba mwaritabiriye amahugurwa. Ntabwo twabonetse kubera ko twagumye kugira akazi kenshi zo kubonana nyuma muri pass out. Ubwo rero turabashimiye cyane ko mwitabiriye amahugurwa. Aya mahugurwa ni meza cyane, mugomba kuyitaho kuko aya mahugurwa ni amahugurwa ya hano mu karere, ari ahantu habera ibibazo. Kuko wacu amaze kubivuga, ibyo bari kubigisha nibyo mubayemo, ibyo babwira byose murabibona kubera ko muri kuri tere. Ni ukuvuga ko bino byose bavuga ibyo mwabayemo. Kubera iyo mpamvu nta kigoye kirimo kuba babigishije nyuma tukazakora wenda pratique. Nubwo mutoyikora mwebwe abantu bo kuri tere ntaco muyobewe. Dukumvikana? Kubera ibibazo byose mwabibayemo. Ubundi amahugurwa so kuvuga ko mutayazi, hariho byinshi bigisha munsi, ariko biba bigaragara ko abantu bagahura bagakora ikose cyangwa se bakubaka ikintu, amasomo akaza wari uyazi n'ukiyumva bwa mbere bakanyuramo ukayumva, kuko bamwe hari abayakoze mbere. Ariko iyi ni ikose ya leadership igomba kubamo n'abayobozi. Muri kumva neza? Niyo tandukaniro yaje mafunzo ya mbere. Harabize leadership, ariko aya ngaya turi gukora ni ukugira ngo abe yavamo abayobozi, kubera ko dukeneye abayobozi kandi dukeneye n'abandi b'abanyeshuri kwigisha n'abandi. Muri iyo mpamvu niyo mpamvu tugomba gukora ikose, abantu bakayitabira bakumva, kugira ngo tubereke n'icerekezo aho turi kusha. Kandi ndabizi ko abantu benshi babifitiye amatsiko kugira ngo mumenye iyo turi kwerekera, kugira ngo niko bimeze.
tudatinze ni ukuvuga ko ikibazo cyabaye n'uruguru iwacu murakizi cyane kubera mwakibayemo ndetse mbere yacu twaje kuza tubasanga mukirize mu minsi, ariko ni ukubashimira cyane kuko kubera gukunda igihugu mwagumye mu gihugu kugira ngo natwe tuzi n'abandi nabo bazi. Ni ukuvuga ko rimwe ntwari za mbere kuko rimwe mwabanjije kuguma mu gihugu kugira ngo igihugu kitaba amatora. Turi kumvikana? Hanyuma rero ibi byose biri muri ya ndangagaciro yo gukunda igihugu, niyo mpamvu yatumye muguma hano. Kandi ngira ngo mu ndangagaciro mwize indangagaciro ivuga ko gukunda igihugu. Gukunda igihugu rero aha niho bitangirira, uza kugikorera ukongeraho ibindi n'ubundi bumenyi bufite, ariko mbere wabanjije kugikunda. Iyo ugikunze rero uragikorera kuko igihugu ni wo mubyeyi, ubwo rero iyo ugikunze uragikorera. Niyo mpamvu iyo somo mwararikoze rya mbere ryo gukunda igihugu, kutagenda kuko ntimwabuze inzira ariko muguma mu gihugu. Hanyuma rero muza gukora ikintu cya autodefense ariyo twigwaneho, no kuba ko mwigwanaho turaza turafatikanya tuguma kwigwanaho. Ariko ubu nyine tugeze mu gihe cyo kugira ngo kwigwanaho kurangire, habeho noneho kuba noneho twozana amahoro cyangwa se twogarura uturere twacu tukatugiramo amahoro menshi arambye igihe kirekire. Naho autodefense ni igihe aduyi aje kwigwanaho, umva nyine ni ururimi rwanyu muri kubyumva ko ari kwigwanaho mu gihe aduyi aje kugutera. Aho turahumvikana? None mu gihe iyo ataje kugutera, aduyi ataje kugutera rero urigumira hahandi. Ariko kwigwanaho ni ukugwana igihe aduyi aje kugutera, iyo ataje uguma hahandi. Ariko ubu nyine turashaka kuja gutera intambwe yo kugira ngo tugume tuje imbere, kandi mwarabikoze. Niyo mpamvu abari bitwa ko ariyo guverinoma iturinze cyangwa se FARDC, igisirikare cyaturindaga hano aricyo twita icabicanyi, rero benshi bagumaga kukivugira na n'ubu ngubu wenda batarabyemera neza ko ari igisirikare kibayeho nyine hejuru yo kwica abantu, kugeza igihe mucirukanye mukivana hano. Noneho kuba twarakivanyemo hano tukacirukana, ubwo twahise twidetermine ko tubaye ntabwo tukiri twigwaneho, tubaye umutwe ufashe decision yo kwirukana guverinoma cyangwa se FARDC, igisirikare cy'igihugu akayikura hano mu centre, kikava mu centre kikagenda tukagera za Mikenke, ubu turi mu Rugezi. Urumva ko uturere deja dutangiye kugenda ntibikiri kwigwanaho, bibayeho gufata uturere twacu cyangwa se kugira ngo tuzogira umutekano urambye. Muri kumva neza? Hanyuma rero amafunzo muri kwiga ndabizi ko baberetse icyerekezo, dukenera ko babigisha kugira ngo mumenye icyerekezo umurongo uwo turi kugenderaho, cyangwa se principe izo dufashe izicana. MRDP twayitangaje kugira ngo ibe iparti politique igwanira nyine kugira ngo dufate uturere, kandi ubu mutwe kugira ngo wifatikanye n'iyindi mitwe ihayigwanya ubutegetsi. Muri kumva neza? Ubwo rero ni ukuvuga ko ibyo nibyo twakoze kugira ngo tuvuge tutangaze icama kibeho, tugikorere, hanyuma dukore n'amakose, mumenye icyerekezo aricyo cikingiki mumaze kurangiza n'amafunzo muri kwiga umurongo tugomba kugenderaho. Ariko twebwe dukenera ko tugomba kubereka uko nyine duhagaze naho turi kuja. Muri kumva neza? Ngo niho mufitiye amatsiko. Ni ukuvuga ko nyuma y'uko twirukanye aduyi muri aka karere, twatangaje icama mwaracumvise. Ni ukuvuga ko twatangaje icama kugira ngo dufatikanye n'abacu kugira ngo dukureho ubu butegetsi.
kubera ko tugize iminsi turi mu bibazo bikomeye kandi tuyikorera akazi kayo k'umutekano ariyo yakagombye gukora umutekano wo kurinda abaturage ariko niyibica. Ubwo rero ubwo butegetsi aya masomo nayo kubereka impamvu y'ubu butegetsi ububi bwayo, kandi ndi tubuhimba tuvuga ubwo mubona ivyo mwabayemo ubutegetsi bubi, ibibazo mwabayemo. Ubutegetsi bwagombaga kubarinda ariko nibwo buri kubica. Ubutegetsi bugomba gushinga guverinoma nziza yo kugira ngo ibere abaturage neza ariko nibwo bupiya imitungo rwamunzwe na ruswa. Ni ukuvuga ngo ubu butegetsi ntabwo bwiza gukunda igihugu cyabo, ahubwo rero nubwo igihugu cyarasambutse kigize imisi cyarasambutse nabo ubwabo nubwo batwanga twebwe ariko nanone n'igihugu cyabo naco bagikunda. Ubwo twashinzeho umuvuma cyangwa se cyama cyitwa MRDP. Icyama twaracubatse, ifite president n'abafise babiri na secrétaire général, hanyuma hariho n'abandi n'ibindi biyongozi tutarashiramo indani kugira ngo twuzuze iyo structure ya structure ya comité exécutif, ariko gifite n'amakomisiyo. Ni ukuvuga ngo ubu nyine ni ikintu cubakitse kandi gitangiye gukora. Nyuma yaho dukeneye ko ibindi biyongozi cyangwa se abagwana shaka ko bagomba kuba benshi. Hari ibyama byagiye biba muri Kongo byinshi murabizi, hariho benshi bashobora kuba barabaye mu byamina byatambutse za RCD, abandi muri AFDL, abandi muri za Gumino za mbere kugeza n'uno munsi, hakaba hari ibyama byinshi. Ariko kino cyama ni cyama cyacu kandi twigwaneho nta cabaditse, kuko bajya batwigwaneho nibo MRDP, kandi ni cyama mugomba gufata nk'amata y'abashitsi. Muri kunumva neza? Mugomba kugifata nk'amata y'abashitsi, mugomba kugeza agaciro kuko ni cyama cyayo. Kandi twebwe izo dukora hano murabibona, nta n'ibyo tuzokora tutabagishije inama, nta n'icyo tuzokora twenyine, tuzokikora twese hamwe. Nikumva neza? Biya byama byagiye bitambuka byarimo bene wacu kugeza igihe twari muri guverinoma twese, aba officier generaux barimo n'abapoliticiens bakoze akazi, ariko turashaka guharya bahekeye twebwe twendere imbere. Nikumva neza? Kandi ibibi byose byabaye bikongera kubera ko mufite ibibazo byinshi kandi mwibaza icyama ntikigera imbere kandi agasubira akaba utwo tubazo ndabizi ko turi mu bantu bane gasaye kamera nk'ibya mbere. Icyo kibazo nshaka kukibaza kuko wowe wenyine nukenera ko kize gutya mbere kizobacu, ako nutabikeneye ntabwo kizaba. Ukunumva neza? Kuko ari cyawe icyo kibazo nawe ukibaze wenyine. Turashaka ko nawe uzana utanga umusanzu wowe wenyine, tuvuge ngo se ngo nitugerira imbere ndikizomera nka biriya byambere ibindi byose. Oya, ibyo utekereza ntabari ibyo utekereza, ahubwo wowe utubwire ko tugerageza uburyo bwose ntikikabe kabza bindi byambere. Ukunumva neza? Mubigiremo uruhare mwese wimfise ko nawe urimo, kuko ni cyama cyahanga kandi kivutse hano ku buryo kigomba gukorera n'aha kabwa ubuyobozi bazavuga ngo bw'abaturage ngo bukorera abaturage demokrasi, kujya bazavuga ngo ubuyobozi butogwa ngo n'abaturage niko bavuga, kandi bugakorera abaturage. Muri kumva neza? Uko twigwano yakomeje guma kugwanira abaturage, ni nako ikicama tugomba kugerageza uburyo bwose kigakorera abaturage, kikazana amaendeleo yacu. Kandi ikintu twabuze cyane abayobozi bacu bari imbere, nuko ko guverinoma itabahezaga n'umwanya wo kugira ngo babe bakorera bafashani wabo, nubwo tutazi mu mitima yabo nimba bare babikeneye, ariko
ni ukuvuga ko nta kintu cigeze gikorwa hano. Minembwe iracari hasi cyane, ariko turashaka ngo tuyizamure. Muri kumva neza, kandi ni nguvu zawe n'iz'ubundi twese tukazihuza kugira ngo Minembwe ibe ije imbere. Chama twagishizeho ni ukuvuga ko gifite abayobozi, kandi ubunyira amakosa muri gukora hano no kugira ngo namwe mwinjire muri ubwo buyobozi twese duhana ibitekerezo. Tukaba dushaka rero ibi byose bagenda babigisha ko mugomba kubizingatiye, kuko n'amafunzo meza atuganisha mu butegetsi bwiza. Murikumva neza? Kandi bisabwa ko mushiko yavuze ngo indangagaciro izanwa wavuze ni principe ngako zigenda zihinduka, kandi buri muntu wese agenda agira bigenda bihinduka nibihe. Ni muri muntu wese azana igitekerezo naco wakizana ukayishiramo naco tukayishiramo. Murikumva? Hari principe nawe wakumva iri nziza ukayizana tukayishiramo nayo tukayigisha. Nuko ko ibintu byose n'ubwuzuzanye twese dushaka ko ikintu cyose tucubaka. Ikintu tubasaba rero nuko mugomba kuzingatiya amafunzo babigisha. Amafunzo bari kwigisha takabe ayo kuvuga gusa cyangwa se gutegera hano uzarangira bikarangira hano. Izo bibintu zoshira mu bikorwa. Hari indangagaciro babigishije. Mwarazigishije. Indangagaciro zirimo uburere bwiza n'amagambo meza yumvikana, kuba inyangamugayo. Umuntu kuba inyangamugayo. No kuba ko umuntu wese ubaye inyangamugayo aba irimo ibintu byinshi. Irimo ubufura, irimo kubaha, irimo ibintu byinshi inyangamugayo. Kuko umuntu wese w'inyangamugayo nta kibazo akora, kandi abantu bose abicyetegerezo mu muhanda. Urukumva neza? Mugomba kuba inyangamugayo, kuko ni ikintu cyiza cubaka kandi gifite agaciro ku bantu. Kuba inyangamugayo. Ubushize nandi kubwira abashefu hari, kandi hari bamwe bari bahari. Umuntu w'umugabo w'umusaza ufite abakwe, uragiye mu centre witereke amabenyo uri kurya. Uvuye mu wawuriye, ariko wagera mu centre akazu gahengamye, nabonye ubuzo hariya butameze neza. Ariko umugabo kwicara ukamubitekera ibenyo uri kurya. Bene ibyo ngibyo umugabo mukuru. Urandi bitesha agaciro. Kigeri wabikora. Umuntu w'umugabo mukuru ufashe wenda cye mu centre ukama witerekera amabenye uri kujya kumva nyine nta kibazo, ukazana bagatambuka ukamumva ntasoni zihari. Umuntu bene izo ngizo n'ibintu nta mugayo bufite. Mugomba kubakira ku bintu ku mahame meza yo kubaka imfatiro zo kugira ngo muzane n'umuco mwiza mu bana banyu. Muri kumva neza? Hariho indangagaciro. Kubaha ni ukuvuga ko kubaha umuntu wese. Azabana duwade nese tuvuga ko abantu b'abasirikare babona ko umuntu w'umusaza ukamubahira ico yakwashaje. Hariho ahantu y'abantu batembere cyane mugenda mugira mu bindi bihugu usanga umuntu w'umusaza yageze asanga wicaye ukamuha intebe. Izo bintu byari ibyo kubaha. Hano hari gihe hano ntibizabiba. Uzambibona mu makanisa iyo mufite ibiterane usanga ngo abasore bicaye imbere gutya ku ntebe, umusaza akaza tibamuha intebe. Nukuba ko ntakubaha wari. Muri kunumva? Iyo ndangagaciro yo kubaha ugomba kuyizingatira. Hari ukubaha ku murimo muba muri gukora, chef wawe mu biro ukamwubaha, ibyo birumvikana, ariko hariho n'ukundi kubaha bisa ngaho ari nka kutime. Ukubaha umuntu ugukuriye ukurusha imyaka ukamwubaha. Zo ni ibintu bigomba kuba dushaka ko bizoba mu muryango wacu cyangwa se muri iki gikorwa cyacu, muri iyi nzira yacu duhaye kugira ngo uyu murongo w'imiyoborere yacu ukubaha umuntu w'umugabo agomba kubaha. Turi kumvikana neza? Kandi ko kubaha
kubera yuko kubaha kutagihaba niyo mpamvu muri mu kubona ama desordre menshi aba mu mihana ibivuze ngibi z'abana bari mu gushaka bakwira batoya bashaka bakiri batoya kuriya ni ukubera yuko batubaha muri kumva neza buriya ntabwo muzi ko atari ukubaha none umwana w'umukobwa yobwira se ngo papa nabonye umugabo kandi ndabomboka nutankorera mariage cyangwa se nutemera agasanga uri kumwobrije akana wabyaye kana kawe yibyariye kakamba kagushiraho pressure umutwe ukarumutana umwana wawe yazaja ku ishuri ukamuvuga ngo se ngo arataha musinzi nimba ataha ashobora kubombokera mu nzira impamvu wabitekereza nuko nta burere ufite nuko numva neza nta burere byose biterwa no kubaha iyo umwana yubashe se aramubwira ikintu umwana waje ugomba kumara imyaka 18 ukabona gushaka nuko bikaba birarangiye kana gatoya nako uravuga nako kavuge uti umwana wawe wibyari aravuga nawe ukavuga mugiye kudiskitera bigiye kuba ibintu z'abantu bangana bubaye bwa buringanira niyo mpamvu mubona kubaha tikugiha kubera kutagihaba niyo mpamvu ama desordre menshi aba niyo mpamvu mwabuza abanyeshuri ku ishuri ab'imyaka ya 6 ngo bakobwa ntibakiboneka kubera ko bose hasiye bigendera umwana agahita bomboka ari muri 2e secondaire 3e kagenda undi mu 6e tibahari kubera uburere bubi wo kagira ngo bareze neza ariko ndashaka kukubwira ko imbere hari kuza uzotangara uri kubona abandi babiga babonye akazi bameze neza minembwe twayizamuye abayivile abandi bari kubona akazi utangira umwana wawe yabaye wo kuzerera gusa cyangwa se umukobwa wawe akazi ke n'ukuzigenda atwara inkwi kandi yaba ari mu biro bakorege bari mu mabiro bameze neza ariko ibyo byose ni ibintu uzotangara kubera uburere bwiza utagize rukumvikana hari indangagaciro yo kwitanga rero ibi nibyo bintu dushaka kubabwira buriya ejo bundi tuganira n'abashefu hariya Toma yarahagurutse aravuga ngo ibo kera bageze bagwana bafite imyaka 60 50 no bari abasore ariko ubu nyine abahungu b'imyaka 40 ubu n'abasaza tibo kwitanga tiboja mu gisirikare tibo fata imbunda n'abasaza haba bari imbere bose uko n'abasaza aho bagifashe imbunda bango Eric se uyu hagati muri ngogiye kugwa nadu yoya numva tubitoshoka n'umusaza ariko mugiye mureba ibindi bihugu byabaye ibidupakanye ko bagiye bitanga bafata umwana yapfa ku rugamba kohereza uwundi akamutsimbura yapfa kohereza uwundi bene ibyo ngizo kugira ngo bayiboze ibihugu byabo ariko mwebwe ndi mubiheza agaciro kwitangira igihugu ariko ngira ngo ubunyine muri kubibona beze igihe umuyobozi wacu wenyine amaraso yiwe ari kubutaka tubona ko kwitanga bikomeye murabibona no kuba ko iki gikorwa tutagomba kukinisha abana bitanze ku rugamba tugomba gukinisha amaraso yabo nukuba ku butegetsi cyangwa se igihugu kiza kiva mu maraso kiza kiva muri amaraso y'aba bandi bamenye mu gihugu kugira ngo mubone igihugu no kumera amaraso ni ikiguzi kinini cyane ikiguzi barabasobanuraga muri ideology bakababwira ikiguzi wotanga kugira ngo ubone ikintu ngo ni ikintu ngo kiba gifite ibeyi byinshi cyane noneho ntawo kibona ariko rero ikiguzi ni cy'amaraso kugira ngo ubone igihugu ni ukuvuga ngo amaraso y'abacu yamenekeye hano nico kiguzi cy'ubwitange bwagaragaye tutagomba gukinisha kandi bugomba gutuma tubona igihugu muri kumvikana neza muri kunumva amaraso umuntu wese agomba kwimva yuko agomba kugira gute kwitanga kugira ngo tubone igihugu
hari bamwe babwira abana babo ko bagomba kuja ku ishuri babahungisha, birabahunga intambara yabaye hano yakomeye, genda mwana wanje uje kwiga wewe utazoja gupfa, uwapfurana ni uzopfa no tubara tubona igihugu. Tumara kugifataga uriya wari warahunze uzamuzana aza gushaka akazi. Ndabeshe igihugu nikimara kumera neza uzofata telefone uhamagare, warangije ishuri yego hino hano hari akazi, azi hano tumushakira akazi. Baramuhungishije. Mugomba kumenya kwitanga. Ibingibi bintu zose bitangira mugira ngo none biroroshe, ariko nyuma yaho bikaza gukomera. Buriya aha tugeze ndabizi ko neza hari amusantere hari abantu batukaga bari abagabo bari abamukiza babaye amabandi ngo kwenda birukanga n'utuboxe ngo none dore yahunze mu santere iki katanya maziri kubashaka, hakaba n'abandi ndetse babaranga aho baraye. Murikunumva muzi ko byabaye abari barususukana bamukiza ntago bagaze aramazu. Kuva twatangira ntibigeze barara mu mazu, bagaze bahunga, kandi murabizi mwese. Ariko hari ababasekaga ko ari birara bakuba ari gukora ibiki niki bakoraga, ariko nyine hari abatangira nko kunyenyeza kubona aho baza basha. Muri kubibona, ariko hariho n'abandi batarabyemera. Ko no kwitanga baritanze cyane uko bashoboye. Namwe mwaritanze, hari abanyeshuri akava ku ishuri akaja kugwana akagaruka kiga, abarimu bari hano, abandi batanga imisanzu, byose no kwitanga. Muri kunumva? Akaba ariyo mpamvu rero twakeneye ko tugomba kugira amakose aha kuri tere. Mugenda mwumva makuru ko hari abantu bagenda bagaja mu makosi iriya, bakaja iriya ngo za Canzu muri inventory iriya bakakora amakose, ariko mwebwe nta makose muri kubona. Siko abantu batekerezaga ko nashaka kubabwira ngo iyi niyo kose hano. Uri kuja kuvumba ikose pembe iriya kure ntago bihuriranye ahwanye n'uri gukora ikose hano kuri te. Uri kunumva neza? Mugwe kubitira amashi. Izo mubimenye. Umuntu wese uri kuja kuvumba ni ukuvumba no gukurikiza ikose ya MRD hano. Nuri kuja kuyivumba hano ntago muhuye. Iyi ngiyi turayikonsidere kuko n'abantu bari kuri tere bagwanye zino ntambara. Mwebwe mwagwanye zino ntambara, mwebwe mwabaye kuri tere, mwebwe amasasa avuga ni bombe hano akavuka gatumuka mureba, nimwe dukonsidere. Urukundo vaneza mugira ngo ndagaciro tubaheza, nimwe duheza agaciro kareze kuko mufite ikiguzi kinini hano mwataze. Niyo mpamvu mugomba kubona ikose, kandi mukaza mwumva ko mufite bazayita fieri haje nabuze uko nivuga ishema iraruta fieri. Manake ndikumva ni ikintu kiri hejuru cyane kuruta, kandi n'umuntu wese uri ahandi yumvise ngo ikose iri gukorwa hano kuri tere agomba kuyeza agaciro kurusha abaje kwivumba handi. Muri kunumva neza? Ni ukuvuga ngo hano hamaze guca ama promotion ngaha atatu. Tukeneye n'abandi nabo baze bagume babigisha. Tugomba kwigisha umuturaga wese akamenya ideology yacu, akamenya icyo tugwanya. Muri kunumva neza? Uzobona akazi utazokabona, umukecuru utokora akazi nawe agomba kumenya ideology yacu, akayimenya, akayumva, akazayicarana mu nzu, kuko twese turi batwirwaneho. Yukumvikana? Niyo mpamvu twavuze ko mugomba kwiga, tugomba kubigisha hano kuri tere, mukazoja mu buyobozi, abandi ntibakaza baviriya kure ngo baze kubakanga.
ngo bari hanze, ngo barize amashuri, twebwe tuvuye iriya hanze, twebwe twigiye hehe, atazi aho ibi ngibi byavuye. Ariko wewe watangiye twigwaneho, ikubera mu maso yawe, urayigaburira. Abagore bagenda bikoreye ibiryo bazungurukiriye, abaganga birirwa bavura, abandi bagenda bikorera ibipoyo. Ni ukuvuga ngo ibyo byose turabizirikana. Uri kumva neza? Turabizi. No kuba waragumye gusa hano ku butaka naco kirahagije, kuko iyo utaguma hano tuba twaraje. Utabazi ndi gwabonekaga baza batabaraga abantu, babaje gutabara abantu bahari, baza batabara badahari se, batabara imisozi, batabara abantu. Ngo rero mugomba kumenya uko mwitwara, cyangwa se icyama mugomba kwikora mukamenya ko ari icyama, kandi nitwe tuzogira uko tugitegesha, nta wundi uzotubwira uko kizotega. Twebwe nitwe tugomba kuvuga ngo iki cyama kizotega, kizoba intenderi, kizoshinga amahembe, cyangwa kizogenda gute. Muri kumva neza? Nta wundi uzotubwira, ni twebwe tuzobikora. Numvise babaza akabazo hano, bakabaza mwarimu hano, wese bariya twahuye nabo nitugera wenda ugasanga wenda umurongo wacu si wo bafite, bizogenda gute? Siko washatse kubaza. Tugomba kuvuga ko ibi bintu turarambiwe. Muri kumva neza? Turarambiwe n'abategetsi kuzabaza bitokeza, tutazi iyo bavuye bakitokeza. Nikuza tubanza tukabaza iyo bavuye niyo basha, nico bakora, badusobanurira babasha, badusobanurira ico bagomba gukora. Twebwe turi kugwanira abavyeyi bacu ngo bagume mu gihugu, turi kugwanya umwanzi uri kuza kudusenyera, kudukura mu gihugu. Wewe uje kugwanira iki? Uri kumva neza? Kuko ibitekerezo ni byinshi bimeze nk'impano. Bamwe bagira iyo gushamburiya, abandi bagira iyo kubona, abandi bagira tibazavuga ngo ni nishi yo kuririmba, n'abandi yo kwigisha. Siko bimeze? Ubwo rero muri ibyo biyongozi nabyo cyangwa se mu byama, hari icoza kije gushaka umwanya gusa, hari icoza kije gushaka amafaranga. Bamwe bashaka amadaraka, abandi bashaka kubaho neza, abandi bashaka kuzagira ngo bavugwe ko bakomeye, kwagira ico bakoze bene tutuntu. Ariko twebwe sibyo turiho. Twebwe tuzovuga uko twagize gute, uko twahagaritse genocide yari kubarira ukorera abantu hano. Muri kumva? Nijyo gusa tuzovuga ko twahagaritse genocide ishaka gukorera abantu, ishaka kumara abantu hano. Ico nico catuzanye, nawe vuga icyakuzanye. Ngo rero nitwumva tutumvikanye mu murongo wacu, akomeza ibyiwe, Kongo ni nini. Bashaka ko twebwe iwacu haba neza, abaturage bagira amahoro, bakajyama bagasinzira, kuko turi iwacu. Nta muntu hari wakwenta imiduri wanyu. Hari akarimba nagaza numva baswaye bagazari imbiri ubwabo, karimba no mu mvugo zose ntiwigeza kukumva ngo ntawontisha kuko ndi iwacu. Umuntu akazavuga ngo use kuko ndi iwacu, ako karimba je na mukorani, niyo mpamvu zamenya wetwe turirimba mwende mukunda amakorani. Uzamutegera amakorari mwebwe. Ikorari yigeze ivuga, umufurera akavuga, umubemba akavuga, ngo hano ngo ndi iwacu, ngo ndahonkanga. Kwa karimba nimweza kukumva? Ni bene. Warakumvise? Nizo nyine. Ni ukuvuga ngo natwe nta watu intimidatori iwacu. Nimba wari kuza udusanze hano, emera uko dukorana. Ariko nimba ugiye kutuzanira ibizo tudashaka, ntawe ugomba kutujana mu byashaka wenyine. Nitwe tugomba kumenya uko tubaho. Haba ari umuntu ushaka kutwereka uko tugomba kubaho. Oya, twe turabyishakira kandi tukabigeraho, kuko turi kubigwanirira. Kandi buriya ikintu cyose utagwaniriye, ikintu utaruhiye cyose,
icyo kintu cyose kizagipfa nabi. Muri kunumva icyo kintu cyose utaruhiye cyose gipfa nabi. Ndabaheza urugero, twarambutse muri Afudeli, nambutse wa mbere, naje nari mu wa mbere bambutse muri Afudeli, nicyo twambutse ba mbere. Tuzi nyine ngo tuje wenda gukora nyine tambara, tuzogwana intambara dufata igihugu, tuba abayobozi kandi nyine dutege igihugu cyacu neza. Ariko nje nari muto, ndabona yategeza ko no umuyobozi, ariko abayobozi bacu twari dufite tuzi ko aribo bazoyobora igihugu. Nuko kwazamva radio gusa fulani mwari kuvugira muri iki gihugu ngo niwe babaye umuyobozi, tukumva ndaravuze tutamuzi, tukumva ndaravuze. Abo nibo bayoboye igihugu kubera ko batakiruhiye, nibo bakishe nabi. Muri kunumva kuko ikintu utaruhiye urandacyo bimaze. Buri uri guhinga ukabona amafaranga, ukagura inka ikaje hariya wahinze n'amaboko yawe, uzuvuga ngo inka sinikinisha kubera kuko yagize gute yanduhije. Ariko tukakugabira gusa, kazoro ubona inka usaza ubusa gusa, bangarangabiye undarangabiye wowe ndabzuzuca ziriya nku zifata nabi. Uri kunumva sasa aka nakacu twiruhiye twenyine twishakiye. Muri kunumva tugomba kukagazura kandi tukagaheza umurongo mwiza. Undi muntu ntagomba kuza kudukinisha kuko twarabiruhiye. Abana bamenya amaraso, hanyuma uzoze utuzanire wavuye Ingereza n'Igifaransa ngo barize cyane. Twese bizo tudukwangwa arabizi. Ari wigeze kuvuga ko injiji ziba ibutare, siko bavuze? Abo sabize siwe yabwira injiji ziba mu bantu bize, ugatekereza ko ari wowe umunyabwenge, ugatekereza ko ari wowe uzi byose. Ariko iyo utariga ideology yo kuyobora igihugu, utarabanza ngo uhangayike, ntabwo uzumenya igihugu ko kizakiyoboka. Ni ukuvuga ngo turarambiwe n'ubuyobozi bwa buri gihe. Abantu baza ngo n'abayobozi bakayobya abantu. Afudeli yaratangiye, nyuma yaho yagiye kurangira batwishe. Mubyibuka yagiye kurangira badutemaguye ikinshasa, murabizi. RCD iraza, turahuye na guverinema, none dore ije kurangira iyo guverinema bababikwana mu gihugu. Muri kuzumva? Sasa turarambiwe bira bintu tubishaka. Kandi kugira ngo tubone ubutegetsi no kugira ngo tuyobore igihugu ni igisirikare. Ndabibabwiye kandi ntimugire ngo none udafite umusirikare, udafite igisirikare, udakomeye mu gisirikare, igihugu ntacu bufite, kuko igisirikare ni umutekano. Muri kunumva neza? Buriya hari uburyo bukomeye cyane mu gihugu kugira ngo uyobore igihugu, kugira ngo ugire ijambo mu gihugu, kugira ngo igihugu gikomere. No kugira abasirikare, kugira umutekano, no kugira amafaranga, economy. Ariko ndaye mugira, haraye mugira se? Hari amafaranga mugira? Hari umuntu ubise miliyari muri banki muri mwego mwobona? Mwego muzamugira inka 200 mukawe kubita ku mitima ngo watunze, ukazugenda tukabantu, ukazugenda uhengeka isapu ngo wakize. Inka 200, inka 1000 zitogura n'inzu nini, ukamuvuga ngo watunze, ukamuhengeka, ukazugenda ukandagira abantu mu isoko ngo nguri mukuru, ngo ukamuhengeka. Kigabo kitazi kuvuga ariko kwera kugira inka nishi, mukaba mucubahiriza ngo nguriya nguriya ngo agira inka nishi fulani bazi umuntu ukamumuheza inzira ngo arakomeye uduka 200. Hari uvira katogora ni parcelle. Muri kunumva? Amafaranga ntayo mugira kubera ko mutagira amafaranga.
abana nibinjira igisirikare mugira igisirikare gikomeye ntaho zo bavuga muri kunumva aho gusa niho naho gusa aho niho ruzingiye muri kunumva babana muri mwaka mukwanga ko binjira igisirikare babandi abavyeyi babwira ngo ndimuje mu gisirikare nimba dushaka amahoro bagomba kwinjira igisirikare mugomba kugira igisirikare gikomeye nico kizana umutekano abantu bose bakaryama bagasinzira noneho amafaranga agashakwa kubera ko umutekano uhari muri kunumva abigisha abana bakigisha abana abakora imirimo yose bakayikora kubera ko umutekano uhari ukazugenda ukazuva ukagera igoma n'amaguru nta muntu urimo gutunga urutoki ibizanye uratera intambwe ngo wa munyarwanda we watera intambwe ngo wa munyarwanda we wa murundi ibintu nk'ibyo hano muri Kongo mu gihugu cyacu ibyo bintu tugomba kubishira kwerezo muri kunumva neza ariko ubu nyine aho tugeze turi mu cama gitegeye abantu amaboko bose umupfure raze turamwakira muri kunumva neza kandi twebwe nta munsi n'umwe twigeze gutera aya moko niyo yaduharariye isi yose irabizi nubwo yacecetse igatekereza ko ntaco tuzokora ariko twaberetse ko turiho muri kunumva neza mwaberetse ko mwabyaye kugeza n'uno munsi tanuko tukibaye muri kunumva neza tanuko tukibaye kwirirwa turaramika twandika twamiriza mudutabare ariko hari n'ingenje ngira n'isoni zo kutabaza sinona bitabaza nje sizanatabaza tabaza gute dufite ibigogi bizigwa bizinigisira imbiri inyuma iriya hose banyina bari gupfiriye abapagani batazi n'Imana ubundi umuntu aja gusirimba gute nyina yapfa isi Imana ni kubaza ngo se ngo nuja mu ijuru kagera bakakwaza aho nyoka ari uzovuga ngo musize uzovuga ngo nyoka namusigiye mayimayi umuntu w'umugabo umuntu w'umusore uri kubyina igisimbuka ukaza witerera ishati rikabe amazi ukagenda ukabadirisha ukagaruka iwanyu babapfa mamara mukuvuga ngo babatabare bandi nimwe uzobereza mwana we kuza gupfana abanyu bababyina igisimbuka ntaho tabara ndaho tabaza biteye isoni ntukaza mutabaza uri kumva neza aba bari hano gusa bazokora akazi baza mutabaza bari bazoza bizana bonyene ariko mutaje gutabaza mahanga yararebereye abatwihorera bazi ko tuzoshira ariko turiho kandi tuzakomeza kugeza intambara irangiye ndabizi ko mukora akazi ndabizi ko turi kumwe n'Imana ntiyo turekerera ibyo ndizi iyo gatigira uruhande bamwe ko ari igihe izigera ona kabanki ceceka kabanki itinda gusubiza abantu kabaza bibungenga kuyivugaho nabi arico dukora ko nayo kamugira ubwoba ngo mu byiza ngo n'umuntu ngo twishime ariko nyine kubera ko nta kundi twabigenza kandi niyo na n'ubu ngubu ikidufashije kubera ko ibi zose dukora si nguvu zacu ku rugamba ibyo dukora tuba turi kumwe nayo kandi yeretse bari abakomeye ko nubwo batogira icyo bakora hari icyo twakora siko bimeze na n'ubu ngubu bazotangara amahanga azotangara kubona ko tugihari ntaco twabaye barababwiye birananirana none ubu nyine bafunze inzira timuri mu kurya se timuri mu kurya Imana izobashiramo uwo mutima wo gutabara ndaho bahamagaye ayo mahanga kandi azatuvugira tutagize gute tutabasabye twebwe turi iwacu abadushaka bazodusanga hano ntiduteze kuhava tuzozana umutekano urambutse icyo dushaka kuvuga kuri izi ndangagaciro zakendera ngo muzumve kandi muzizingatiye muri kumva neza buriya nzamuntangaza ndangagaciro yitwa ibanga ryanyu ryagiye
ubundi abantu babibohoza bakora kazi nk'aka turimo, kandi ngiyi ni muvuma politiko militaire. Ni ukuvuga ngo iyi muvuma igomba kuba ifite nyine ubuyobozi bwakurikirana ibintu byose. Era hano usubiye mu bijaba ndababwira ati mbasigiye akanwa ko kugira gute, basigiye akanwa ko kurya gusa, ako kuvuga mube nk'abagashira ipembe, siko navuze. Hari ikintu kiri mu kumbabaza cyane, ikintu kiri kumbabaza cyane muri mu gukora ibintu zibanga. Buriya mubona Israel kugira ngo izira ntambara zose zigume bagwana intambara neza iwabo baza batsinda no kugira ibanga. Muri kumva neza? Ariko se mwebwe ibanga ryanyu ryagiye hehe? Kubera ko ibintu biba abantu bakaguma bakavuga nimba utadushigikiye wacecetse. Muri kumva neza? Tumubona ko muri abantu kandi bashingiye ku idini cyane, kuko abanyamurenge nyine maze kureba nsanga ntaganubya. Kera na kibino mbere tutaraja mu gisirikare nagaza muri abapagani kamaje kumwe kanyanga ntakibazo gihari. Ubu nyine abantu bose babaye abakristo, tutukirwa umupagani. Hariho mukibona none wereke mutagira ibanga. Kano kazi twe dukora, iyo umuntu akoze amenye ibanga, twego muri twe n'icaha akagera ku bakomanda brigade, abasirikare bandi, warangiza ukayakinisha bene amaraso. Muri kubyumva neza? Ugakinisha amaraso, igihugu kiza kiboneka ari uko amaraso yamenetse, yabaha bakigwanira nayo abandi bashaka kwangiriza igihugu nayo akameneka, ubutesi bugashira. Ini wacu haranzwe n'ahantu hataba ubutegetsi, kaza ngo ni guwesha we mwene nyanaka kanamwitizi, we mwene nyanaka woraza amategeko ya hehe, wamubwira amategeko ntaruyumva, akagira ngo nayo uhimbye kandi ari mu miyoborere igomba kutugirira neza. Ugomba kugira ibanga, ibintu bitakureba ugomba kubikora. Abandi iyo baje kugira umutekano cyangwa igihugu kugira kigere neza, uzukibera amaso. Uri kunumva? Ukaza wicara uhawe umugenzi wawe utegera ibizavuga ku gihugu, ku mutekano, avuga nabi utanga raporo. Mwagomza muzita ngo kuregana, oya ni raporo. Ngo bandeze tibakureze bagutangira raporo, kuri ko kazina keza. Atanze raporo kandi raporo nziza. Mugerageze mugira ibanga, mugerageze mubabagabo, mugerageze mukunda igihugu. Ukunze igihugu ntabwo yamena ibanga. Ene mubabagabo kandi mugira ijambo, kandi mugira ukuri, kandi mubera amaso igihugu cyane. Nta wundi muntu uzoza kubere kuko mugomba kubaho mu gihugu cyane. Nimwe mugomba kumenya uko mubaho, mugomba kucifatira n'icyanyu, santere yanyu mukayizamura tukayubaka. Wenda seritire ntayibabwiye neza mazina y'abantu siko bimeze. Nababwiye yuko icyama cya AMRDP kiyobowe na Dr. Kaniki niwe president, naje kaba vice president, nkaba ni chef d'état major w'ingabo, hakaba na vice president wa kabiri Alexis, kandi bose nabizi ko ari abana banyu. Alexis Ruziza, Adela nawe akaba secrétaire général, gouverneur yo wari vice secrétaire, nyuma haza kubona iriya fonction, ariko tuzogenda dushiramo n'abandi. Hanyuma hari amakomisiyo arimo abantu benshi, nayo muzogenda muyamenya, ndetse harimo n'amazina y'abantu bamwe bahana. Ko niko bimeze. Akoze kuduha ijambo. Rero kumbaza tubazo tubiri ifuje kuba ikibazo cyawe cya mbere
ibyo bintu nyine ko byagenze. Twebwe kugira ngo kuva AFC yaza, AFC yaraje isanga twe dufite amasezerano na M23. Amasezerano yacu na M23 n'ay'imikoranire hamwe yuko aduyi turwana n'umwe. Ibibazo byabo byo muri Noro n'ibyacu ni bimwe, ku buryo tugomba kubifatikanya kugira ngo turebe ko umwanzi twamutsinda abaturage bakabwira amahoro. Hanyuma ikibazo cya politiki tukazoza kukiganira nyuma. Urukunumva nasezerana kwana nayo gukorera hamwe, ariko nyuma tukazoza guhura ivyama tumaze guhura kuko bari ko natwe twabaha twaza guhura tukazobana kwira gute kubona kwicara tukaganira uburyo tuzokorana nabo, uburyo tuzohuza icama wenda kikaba kimwe. Urukunumva hanyuma AFC yaza imaze kuza, twebwe twagiye muri AFC, ariko niba twarayigiyemo twakeneye ngo tubipiburiye abantu bose babibone hazarana ko tuyigiyemo, kubera yuko twari turi kumwe na FARDC hano tubona ko adu yari mwinshi uri ruhande rwacu, kandi ubushobozi wenda ari buke, twabonaga ari buke. Dutekereza ko twakwinjira muri AFC, twayinjiyemo, ariko nditwagaragara tuvugana n'abayobozi babo turinjiramo indani, ariko nditwabigaragaza. Ikibazo cya kabiri cya Doha, twebwe ntabwo turi mu biganiro, tubirimo. Twebwe twagiye mu biganiro mbere, uribuka igihe Kordo yagiye Kenya, bagiye n'amagurupe yose, bamaze kugerayo bakigerayo M23 barayikora bayikora mu biganiro, cyagiye mbere ivamo banadekarare ko ari bateroriste batagomba kuba mu biganiro. M23 isa n'ivuyemo, tugeze ino natwe bakomeza kudutera, twasubira kuja mu biganiro. Kuva ico gihe kugeza n'uno munsi nta biganiro twego turimo. Nyuma yaho baza gusubukura bya biganiro byabo bya mbere batangiranye nyine baganira na guverinoma bya M23. Urukumva no kwa ko twebwe titurimo. AFC ni alliance iri hejuru, ikaba nk'ivyama bibiri, M23 na MRD ariyo twigwanira. Urukumva kino nico kiri mu biganiro, kino kinindi kiri mu biganiro, twe ndabyo turimo. Muzumve neza, mwanumvise? Twe ndabyo turi mu biganiro. Muri make uko niko bimeze. Nibyo woganira twebwe ntaco bitubwiye, kuko twebwe tutari mu biganiro. Ndumva utarabasatsi bose bibabaza. Ndabyumvise ko bari mu biganiro, ariko se ibyo bashobora kumvikana bazumvikana, ariko twahuye turi muri AFC twese. Se kuko twe tudashobora kujayo tuganire nabo kubera twese donc ibiganiro barimo ni duke mu ntambara, kandi twahuye na M23 muri AFC. Intego yose nuko arimo kandi charge de zitandukanye, ariko intego ni imwe no kuganira mu biganiro amazi, kandi natwe turakeneye kubera ko tutaje titwabejemo kubera yuko biriya ni ibiganiro bya M23 manake ni le 23 mars, ni ibiganiro bya kuvuga CNDP basinye kuva kera, guverinoma yanga kugira gute kubishira mu bikorwa. Urumva twegwa kugenda kwacu ndumva nta kamaro bifite, tuba tusa nk'atuye kuberekeza gusa nanone, kuko ico tuvuga gusa nuko kugira ngo duhure nabo dusinye amasezerano yo guhura, nuko twasanze bizo bagwanira n'ivyacu kandi de charge yabo niya nimwe, ariko barayitandukanye. Ibiganiro byabo zabaye mbere twego bataratangira kudukura mu gihugu, kandi ziko twebwe bari batugwanira badukura mu gihugu. Urumva ko ntabwo twagenda mu biganiro tuba dusanga tugiye gusa gutegera ibyo bari buvuga, ariko nta ibiganiro ni byake. Ni gusubiza ikibazo cya mbere, noneho ubwo buyobozi nitumara kubushiraho tuzoshiraho na komite de suivi, kandi ibyo bintu ni ibintu tugomba nabyo kwifatira igihe kugira ngo tubibigishe, kubera yuko ibi bizo bintu birimo amanyanga menshi.
birimo n'amakosa menshi kandi biranababaje, birimo n'ubwibzi bwinshi. Izo bintu twagumye kuhura nazo tubisobanurira abantu. Ntabwo zumvikana ukuntu umuntu azakora afite matrikire akaba ari Kampala akaba ahembwa amafaranga ya Kongo yarahunze igihugu, kandi hano hari abantu bashomye badafite akazi, ariko iyo akazi bakarya amafaranga ukayamwohereza kubera yuko aya mashuri ari kanisa kadese akaziguma nani bari pasteur akamwohereza amafaranga, kubera yuko directeur ari mwene wabo gutyo akamwohereza amafaranga. Izo bintu ni ibintu bibi cyane. Tuzogerageza tuzobishiramwo amafunzo kwanza tubigishe birimo gukunda igihugu kugira ngo ibintu tubikemure neza, no kubanza kubereka amakosa yazo, kuko hariho amakosa menshi abantu batumva. Kubwira umuntu ni gute umuntu abari Kampala abari mu Rwanda abari ndetse yabonye nakandi kaziri ariko kazongera agafata amafaranga hano yubwize yamara kabanga umukristo ayiba amafaranga gutyo atahakore wemwe amafaranga udakorera n'icyaha gikomeye, ariko abantu baragikomeza. Icyo je no kubwira nuko ibyo bintu tuzobisubiramo, ubuyobozi gabumaze kubaha bwaho plato tuzogerageza uburyo tuzobisubiramo tubyigishe kandi tushireho na comité de suivi ibyo bintu birangize. Urukundo iki cya commune twaganiriye n'abayobozi ba hano, twabonye yuko batwimye commune nyine, ariko natwe tutishaka dushaka commune kabisa. Kandi je narishimye cyane nyine kuba Imana yarabikoze, mbano bishimira Imana ko turi mu rusengero. Imana nyine yarabikoze nyine commune barayanga, ariko ko banze commune turashaka kuzobereka ko natwe tutayishaka, turashaka ibiri hejuru ya commune, kandi nibyo tuzokora kubikora. Kandi kugira ngo ubuyobozi bugende neza tugomba gushira ikintu kiri hejuru ya commune, natwe tuyishaka nyine tuzonabandikira ko natwe tutatikunze kandi byagenze neza nyine kuba atanayikoreye. Ahasigaye bayawe mu commune rebukundo abantu nyine bozamurwa mu ntera twagira ikindi kintu nyine citwa kiri hejuru ya commune. Muzocumva umunsi tuzobikana mufite amatsiko. Reka nyine bibi by'amatsiko niko kwiza mu yajana uzoyumva nitumara kubitangaza. Ntabwo nagusubije, turi kubikoraho mu minsi ngahe tuzobikora. Hari undi ufite ikibazo? Ngiye kubaza example kugira ngo muzumve neza. Turi kumvikana? Kwanza navuze kuko twigwane wari akazi na kubatizo, akazi na kubatizo abantu bose nibatwigwaneho, ariko hari akantu ngiye kubabwira kandi mukumve neza. Mwageza mwumva mu Rwanda bavuga ngo FPR inkotanyi, mwageza muzumva? Mwana si inkotanyi yari iki abasirikare, naho FPR yari iki? Ni ukuvuga ngo icama natwe ni MRDP, abasirikare twigwaneho. Ni ukuvuga ngo ni nk'aho kundi wumva ngo FPR inkotanyi, natwe ni MRDP twigwaneho, ariko tuzoshiraho nakandi kazina ka gisirikare kizina nyine kugira ngo uko citwa, ariko nanone hakaba bareki twigwaneho ntiyobora kabisa n'ibitira amakuru. Singomba kuzosobanurira abantu, ntabwo twigwaneho ntiyoshira, twese turi batwigwaneho, ariko ningo kuvuga nyine ngo turi twigwaneho n'abasirikare, icyama ni MRDP. Izo ngizo ukabisobanura. Mwumvise? Ticobuza kuba twigwaneho ari ingabo z'igihugu. Hari ikibazo se? N'ubundi hari izindi ngabo ziri hano. Ingabo nyine zatwigwaneho nizo ziri hano. Kukazina ngana akacu birabona abakecuru bazakumva. Dutangira kuza tuzana ibintu uzi abakecuru batumva, ndagwa ari byiza. Kukazina ndiko kaza kaborohera twigwaneho abakecuru bakakumva. Wumvise? Ko ndashaka kumumenya nzabamure uko yambaye. Kordo n'umusirikare n'unyungurije ubunyine kandi ni ushinzwe communication yabizi ko ari we ibintu zose niwe urukumva. Manake aracari kwa Kordo ntibira irafonction tirapfa. Urukumva? Tirapfa aracari kwa Kordo nanone matangazo yose ibintu zose bimunyuraho niwe utanga
amakominike yose yiwe uri kunumva ariko afite akazi kenshi tuhahisi kandi ashinzwe ibintu byinshi sinzi ko ushaka kubimenya ushaka kubimenya rwose aba muri byinshi finance arimo ari muri communication arimo ni cordon ni chef d'état major asego ibintu byinshi tumva ko ari byinshi ushaka kumufasha nawe ufite ikibazo nawe usubaza ndumva ibibazo bisa ngaho birangiye turabashimiye cyane ko mwaje kugira ngo muze kurahira tukaba tubashimiye cyane umwanya tusubiye ku bayobozi kugira ngo murahire murakoze Wangu mama,